ubu uyu munsi wa none Iran ngo ifite amayeri mashya iri gukoresha ku buryo Iran ku banyamerika irimo irakubita ikavunira mu bavi. Intambara ya iri gukubita igashwanyaguza, yatamaje abanyamerika ku bikoresho bya make. Ni ukuvuga ngo abanyamerika barazana ibikoresho bihenze, urumva drone zihenze, indege zihenze, abandi bakifatira za mesile zimwe zo ku rutugu. ubundi ukuntu Iran iteye, mbese iri gushora make, bimwe ejo nakubwiraga, ikunguka menshi. Ahubwo hari n'igihe uzabona abaturage bose babahaye n'amapistori n'imiheto. Ibyo byabaye, urumva byabaye ibyo ngibyo, n'imiheto bazayibaha, kandi iyo miheto izakora akazi. ntabwo nari nakagera kuri ako kantu. ubu uyu munsi wa none bafashe abaturage barimo barabatoza. Yego, ariko kugira n'ubundi iyo umuntu azarwanirira igihugu mbere yuko giterwa ngo cyinjirirwe, buri muturage wose aba yarakoze ikosi rya gisirikare ku buryo baba hari liberite yo kuba bakirwanaho. Uri kumva uri shwadire? Iran ikintu iri gutegura umutekano w'abaturage bayo mu gihe baba batatswe n'ibyo bihugu. Uri kumva? Bo bazabasha kuba bafite imyitozo y'umwihariko nabo bitoje bo ubwabo nk'abasirikare. Uri kumva? Ni ubwirinzi rero, nk'uko wakumva sapoti. Buriya hari ukuntu igihugu kiguha sapoti, kikaguha sapoti yo kuba wakirwanaho, wenda yo kuba wanakidagadura. Niba Iran igeze ku rwego rwo guha imyitozo abaturage babo, urumva ko yiteguye intambara idafite kurekura. Icyo biba bishushanya ko abaturage bashyigikiye ubuyobozi buba buriho bubayoboye. Ako kantu ruvuze, ni ukuvuga ngo abanyamerika ndetse n'abariya banyayisiraheli bo bari bagambiriye ko abaturage bari gusa nk'aho banga leta iriho, noneho bagahita babona uko bakuraho leta bashaka kwivaho bagashyiraho iyabo. basanga abayatora ntibabikoze. Umva ibintu byabaye rero. Iran yamaze gutegura indi strategy yo guhombya Amerika. Igitanga ni ukuvuga ngo amakuru dukesha France 24, icyo kinyamakuru cyanditse kigaragaza ko iri gutoza abanyamuryango b'umutwe witwaje intwaro uburyo bakoresha intwaro za make. Mbese mu yandi magambo ubwo ni nk'abawazarendo b'iwabo. Bo ngo babibona umutwe witwa ngo Basiji. Iyi Basiji wanari abazarendo bo muri Iran barimo barayitoza. Noneho Basiji ni umutwe w'abakorana bushake. Iran iri kubatoza uburyo bazajya bakoresha mesile utwara ku rutugu, bakamenya uko bihisha n'indege z'abanyamerika bakazisha bakazirasa. Nicyo gihugu ku isi nabashije kubona kitajya kirindira. Iyo ukirasheho gihita kikwishyura ako kanya, mbese bigishyushye hatarahora. Urumva? Ubwo rero iyo ugishotoye uba ukojeje agati mu ntozi. Ariko ahangaha ngo noneho ntabwo kiye gisubiza ngo cyarabanje kiratuza. None cyatuje igihe kireshya gite. Amerika yibeshya ko wenda byarangiye. Ngo irangije yakoze iki rero? Yahise irasa ibirindiro bya Amerika muri Kuwait. Yahise. Urumva utagisubije? Nyuma y'igihe gito, ntabwo kwa kundi nyuma y'isaha imwe mu yindi saha ikabikoze. Nyine ntabwo yarabangira planning irabatereka. Ariko ntabwo bwije cyangwa ngo umunsi ushire. Irasa ubwato bw'abanyamerika itababariye. Ntabwo yakubabarira. Iranisha abayatora banjye. Ubwo bindi bintu yakoze, yahanuye drone ihenze yo mu bwoko bw'amaripazi. Ni ya K9 nababwiye, K9. Noneho n'indege ya F-35. Ira F shangwa irahenda. Niyo ndege ubundi ngo igihe kizaza ikiriho n'ikizaza. Trump bimucanze ategura inama. Rega Trump undi ni umucuruzi, ngewe mbona bakwiye no kumurekera akasubira muri business z'ubucuruzi. Kuko ubona ibintu by'intambara ahari asa nkaho atabishoboye. Reka nanone twongere tubasuhuze twifuza kugubwa neza
mwese mukurikirana Possible TV Twelive, nanone turagarutse mu kindi kiganiro. Reka twongere tubasuhuze rero. Wowe ufite ikibazo, ubabaye, urwaye se, uhumure, ejo bizemera. Ndetse wowe wabonaga nta cyerekezo, uhumure, Imana itanga icyerekezo. Rero turakwegereje muri kino kiganiro. Turi kumwe n'abavandimwe hano. Njye uri inyuma ya kamera ni Justin nkuko bisanzwe. Duhere ku ruhande rwo hepfo yatwibwira. Njye banyita Umuhereza Furizoyos, nsuhuje abanyarwanda bakunda kudukurikira kuri Possible TV 12 umunsi ku munsi. Ndabasuhuza cyane kabisa. Yes, uno Umuhereza Furizoyos, umeze gute bro? Ndebye mu Justin meze neza. Kwa kuri nakubwiye ati meze neza, mubwiye ko meze nabi wambaza byici. Meze neza. Ariko biragaragara nose ko wajya kuvuga ko iturutse iwanyu ngo ufata inkweto ukazitwara mu ntoki. Nose meshi si yaje cyangwa si ibisanzwe. Ibyo ni sawa, birumvikana ubwo uri ku cyangwe. Oya ndimuka n'ubundi nk'ibisanzwe, manuka na bodaboda najya muri kaburimbo nkambara dukweto. Nuko ibintu biba bimeze. Nose reka nkubwire, niba nshaka kuva mu rugo nose wenda nanaduhanaguye nagira kuva aho ndi ngera kuri kaburimbo kakaba kabaye ivumbi, uri kumva aho ngaho naba ngenza gutyo. Mfata utubodaboda nkakubita mu ibage nkaduheka, nkamanuka ivumbi ryose nkihanagura, nkambara udukweto twanjye dufunze, akomeza street nyine, ngakomeza imihanda ameze gutyo nigendera. Yes, nizere ko ibintu ari sawa, riteregeje Shani gake. Herezo umutipe wo hirya nawe twibwiye. Murakoze cyane, nitwa Burishwadiru. Nsuhuje abadukurikiye bose kuri Possible TV 12, ari abari mu gihugu, ari abari hanze yacyo. Abarundi baradukunda, bajya batwandikira tukabibona ko bakunda ibiganiro byacu. Abari mu mahanga atandukanye ayo ariyo yose, hari abakongomani benshi baba bumva ikinyarwanda, abarundi ni abavuza abanyarwanda, n'abari muri Aziya, hose nta hantu burya umunyarwanda ataba. Ariko ntabwo dukora ibiganiro by'abanyarwanda gusa, dukora ibiganiro by'abumva urwo rurimi bose. Ushobora no kuba uri umukongomani wumva ikinyarwanda, ushobora no kuba uri umunyamerika wumva ikinyarwanda. Yego, abo bose mbakusanyirije hamwe, ndabasuhuje mu izina ry'Imana wemera iyo ariyo yose wowe udukurikiranye. Nshobora kuvuga ngo mu izina rya Yesu harimo wenda umusilamu, navuga mu izina rya Allah hakaba harimo umugaturika. Ubwo rero ndabasuhuje mu izina ry'Imana iyo ariyo yose mwemera. Yes, rero tubaye ikaze namwe muri imbere ya kamera, mugiye kuganira abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Burishwadiru, uyu munsi rero tuje kuganira, tugiye kwerekeza mu burasirazuba, aho hari kuvuga ibintu byinshi cyane bitandukanye. Burasirazuba bw'isi, biramwe baravuga ko nyuma yaho Amerika irasiye ubwato bwa Irani nayo yarashye ibirindiro bya Amerika muri za Kowete. Ahari wagira icyo usesenguraho ku bantu badukurikiranye. Irani buriya abantu bose bakurikirana amakuru yayo, nicyo gihugu ku isi njye nabashije kubona, urumva, nicyo gihugu ku isi nabashije kubona kitajya kirindira. Iyo ukirasheho gihita kikwishyura ako kanya, mbese bigishyushye hatarahora, urumva. Ubwo rero iyo ugishotoye uba ukojeje agati mu ntozi. Ariko ahangaha ngo noneho ntabwo kiye gisubiza ngo cyarabanje kiratuza. None cyatuje igihe kireshya gite. Amerika yibeshya ko wenda byarangiye. Ngo irangije yakoze iki rero? Yahise irasa ibirindiro bya Amerika muri Kuwait. Yahise, urumva utagisubije. Nyuma y'igihe gito, ntabwo kwa kundi nyuma y'isaha imwe mu yindi saha ikabikoze. Nyine ntabwo barabangira iraplaningira batireka. Ariko ntabwo bwije cyangwa ngo umunsi ushire. Irasa ubwato bw'abanyamerika itababariye. Ntabwo yakubabarira. Iranisha abayatora banjye. Ubwo bindi bintu yakoze, yahanuye drone ihenze yo mu bwoko bw'amaripazi. Ni ya K9 nababwiye, K9. Noneho n'indege ya F-35
aha iriya efu ushanga irahenda, niyo ndege ubundi ngo y'igihe kizaza ikiriho n'ikizaza. Trump bimucanzeta ategura inama. Rega Trump undi ni umucuruzi, njyewe mbona bakwiye no kumurekera akasubira muri bizinesi z'ubucuruzi. Kuko uba ubona ibintu by'intambara ahari asa nkaho atabishoboye, niko njye ntabwo. Buri munyamerika wese wari umusirikare ntubizi, ntabwo ari perezida wa Amerika utaraba umusirikare, subizi. None se erega hari ijambo nigeze kumva mu kiganiro cyitwa Isi ya None, harimo ijambo numvise ngo habaho ukuri hakabaho n'inyito. Wabona rero inyito ari uko umuntu wese w'umunyamerika aba ari umusirikare, ariko bitari ukuri. Baba barakoze amakosa. Nese gukora ikosi bakoze iriya. Bari abantu ni ukuri mu banyamerika n'abasirikare bose. Buriya wenda abenshi baba bo, cyangwa ukaba ari rya kosi n'inaha abantu bikorera iyo barangije segonderi. Bari abantu uzabikoreho ubushakashatsi uzasesengura none wenda uzi aribyo winjiramo. Ni ukuvuga ngo muri Amerika bakora ikosi, buri muntu wese ukomeye muri Amerika ukomeye, none bose barakomeye. Waruvuze ngo nese Trump si umuperezida wa Amerika. Oya, yabaye we kuko yiyamamaje bikamukundira, ariko ubundi Trump perezida noneho niwe muntu ufata ibyemezo bya nyuma ku bijyanye n'igisirikare. Nyine bamuha uburenganzira, ariko uzarebe hari igihe yashatse gutera ikibombe cya kirimbuzi muri Iran, abajyanama be baranga. Ni uko ngo bajya bamuvuguruza, baramuvuguruje baramubwira ngo ntabwo turi kumwe nawe. Urumva ko we imyanzuro ye ibi ari imyanzuro ikakaye, ariko anagira amagambo akakaye. Trump rwose, ariko nanone icyo njye namukundira, ntabwo ajya avuga ya magambo yo kwiheba cyangwa iki. Mbese ibyo bihora ari ibya mbere biri hejuru. Nese ubona umugaba mukuru w'ingabo yavuga guca intege singa. Oya, abavuga ko bamotiva, ariko mu bigaragara Trump yamaze gutsinda intambara rwose. Ni kwa kuruye ubundi ngo ibiki n'ibiki, reba igihugu nyine yafashe ko giciriritse nka Iran, bari guhangana mu bagifata nk'igiciriritse, ariko nyine cyaramufashe kiramutitiza kiramuhabya, agashyaka nyine kugaragaza ibitero bisa nkaho bikomeye ku gihugu cya Iran, kugira ngo atitize Iran, wenda ibe yatanga agahenge, ibe nyine yazanamo ubwoba bwo kwataka Amerika, ahubwo kugira ngo Iran ihagarare. Uri kumva, ihita ifata ikishyura Amerika ku gisasu yohererejwe, nayo ikahita icyohereza. Ahubwo none ibintu byabaye mu byumva. Ibyabaye ni ibi ngo ubu uyu munsi wa none Iran ngo ifite amayeri mashya iri gukoresha, ku buryo Iran ku banyamerika irimo irakubita ikavunira mu bavi. Intambara Iran gukubita igashwanyaguza yatamaje abanyamerika ku bikoresho bya make. Bo barimo no kuvuga ngo abanyamerika barazana ibikoresho bihenze, urumva drone zihenze, indege zihenze, abandi bakifatira za mesile zimwe zo ku rutugu. Ubundi ukuntu Iran iteye, mbese iri gushora make, bimwe ejo nakubwiraga, ikunguka menshi. Ahubwo hari n'igihe uzabona abaturage bose babahaye n'amapistori n'imiheto. Ibyo byabaye, urumva byabaye ibyo ngibyo. N'imiheto bazayibaha, kandi iyo miheto izakora akazi. Ntabwo nari nakagera kuri ako kantu. Ubu uyu munsi wa none bafashe abaturage barimo barabatoza. Yego, ariko kugira n'ubundi iyo umuntu azarwanirira igihugu mbere yuko giterwa ngo cyinjirirwe, buri muturage wose aba yarakoze ikosi rya gisirikare, ku buryo baba hari liberite yo kuba bakirwanaho. Uri kumva uri shwadire? Iran ikintu iri gutegura umutekano w'abaturage bayo mu gihe baba batatswe n'ibyo bihugu. Uri kumva? Bo bazabasha kuba bafite imyitozo y'umwihariko nabo bitoje bo ubwabo nk'abasirikare. Uri kumva? Ni ubwirinzi rero, nk'uko wakumva support, buri hari ukuntu igihugu kigwa support, kikagwa support yo kuba wakirwanaho, wenda yo kuba wanakidagadura. Niba Iran igeze ku rwego
bwo guha imyitozo abaturage babo, urumva ko yiteguye intambara idafite kurekura. cyane ko buriya igisobanuro icyo biba bishushanya, biba bishushanya ko abaturage bashyigikiye ubuyobozi buba buriho bubayoboye. ako kantu ruvuze ni ukuvuga ngo abanyamerika ndetse n'abari abanyayisiraheli bo bari bagambiriye ko abaturage bari gusa nk'aho banga leta iriho, noneho bagahita babona uko bakuraho leta bashaka kwivaho bagashyiraho iyabo, basanga abayatora ntibabikoze. umva ibintu byabaye rero. Irani yamaze gutegura indi strategy yo guhombya Amerika. Igitanga ni ukuvuga ngo amakuru dukesha France 24, icyo kinyamakuru cyanditse kigaragaza ko iri gutoza abanyamuryango b'umutwe witwaje intwaro uburyo bakoresha intwaro za make. Mbese mu yandi magambo ubwo ni nk'abawazarendo b'iwabo. Bo ngo babibona umutwe witwa ngo Basiji. Iyi Basiji wanari abazarendo bo muri Iran barimo barayitoza. Noneho Basiji ni umutwe w'abakorana bushake. Iran iri kubatoza uburyo bazajya bakoresha misile utwara ku rutugu, bakamenya uko bihisha n'indege z'abanyamerika bakazisha bakazirasa. Noneho kuva rero ngo Iran strategy ya mbere yafashe yagiye mu baturage, irimo irabatoza. Ni ukuvuga ngo irimo iraburizamo ibyo Amerika yari igambiriye kugira ngo abaturage berekwe ko Amerika iri kubarwanya, noneho berekane ko banze igihugu, ubuyobozi bwabo. Aribyo buri shade yari kuvuga ati buriya nimba abaturage bafashe intwaro bakarwana cyangwa se bazifata bakarwana, yavuze ko bagikunze ubuyobozi bugize gute bwabo. Iyo rero n'indi ntwaro yindi ikomeye, inakomeye cyane, ni nko bavuga ngo ni itafari rindi, ni irindi tafari, kuko niba nakandi gafuka kasima, niba abaturage bemereye kurwanira ubuyobozi, guhanganira nyine abayobozi babayobora, ni ugukunda igihugu ndetse ugakunda n'abariho bitewe n'aho bakugejeje. Kuko niba Amerika nk'igihugu kizwi ku isi gishaka kwigira nk'igihangange, kikaza kikaryamira ibi bihugu byitwa ko biciriritse, uri kumva iyo byihagazeho akenshi bikunze guhabya ibi bihugu byifata ko ari ibihangange. Urugero rwumvikana, Ukraine yazonze cyane Uburusiya, yabanje kuzongwa na Ukraine, sibyo? Uburusiya bwazonze Ukraine, Ukraine nyuma ishaka kwigaranzura izunga Uburusiya. Icyo rero nicyo Iran iri gukora, ariko tuzakora no ku Burusiya. Nicyo Iran iri gukora mu buryo bukomeye, abaturage bayo mbese bari mu mujyo umwe. Ikindi kintu gikomeye kuri Iran navugaga, uri kumva buri Shadiro ndetse na Justin, iriya ni intwaro ubuyobozi buriho, ni motivation abaturage bahaye ubuyobozi buriho, bereka ubuyobozi ko bari kumwe nabo, bifatanyije kurwanira igihugu cya Iran. Ibi rero bigatuma uyu Trump, perezida wa Amerika, ategura inama y'igitaraganya, uri kumva, ndetse n'abakomeye bafatanyije kuyobora igihugu cya Amerika. Kuko niba abaturage bishyize hamwe, kuko baca umugani mu Kinyarwanda, wenda sinzi niba mu mahanga haba, ngabishyize hamwe nta kibananira. Aha rero niho Trump agomba gutinyira. Ahangaha nibwo agomba kumenya ko yakoze ikosa ryo kwataka icyo gihugu, ndetse igihugu cya Iran ni igihugu cyagaragaje ko ari igihugu gishobora kwirwanaho mu buryo bukomeye, nta support y'ikindi gihugu yakire cyangwa se ikeneye. Buri shodi tugenera neza ahangaha. Uzi impamvu Amerika yaje muri ya ntambara ya Iran? Ni ukubera Israel. Uri kumva ko Israel yo yahawe support na Amerika iza kwataka Iran. Ubaka kanya tuvugana, nta gihugu cyihishe inyuma ya Iran cyari cyamenyekana kiri gutanga umusada kuri Iran. Cyamenyekanye iki? Cyamenyekanye nabira no gukeka, ntabwo ari ugukeka, no gukeka. Umva ibyabaye. Yego. Ubu ngubu intwaro bita manipad, izi misile nizikenera radari. Iyi ni systeme y'Abashinwa ya kera bakoreshaga, ariko Abarusiya bakoze vision nshya cyangwa se version nshya. Yego. Batera inkunga Iran. Iran irimo irabahereza zino ntwaro. Ariko aho ngaho ni nkuko waba ucuruza kawunga nkajya nza guhaha kwihaha, icyo ngicyo baraguze. Umva icyo gisobanuye rero. Ahangaha niho Amerika ifatwa nk'igihugu gitangiye
guta ubushongore n'ubukaka imbere y'ibi bihugu byitwa ko biciriritse, biri kugenda bibona urwego Amerika ihagaze. Ubu niba Amerika nk'igihugu gikomeye kitari kubasha gukubita Irani mu minsi mikeya, hari n'ibindi bihugu biba bivuga ati iki gihugu ntikizadukange. Ubwo muri makeya ni kwa kundi witesha icyubahiro buri wese akajya gusuzugura. Iyi Amerika n'iyi Irani, iyi Irani ni igihugu kimaze kugaragaza ko ibyo kirimo kibizi neza, cyemeye guhangana, cyemeye guhatana, ndetse kikaba cyiteguye n'intsinzi yo kuba cyatsinda Amerika. Kuko ahangaha niba abaturage ubwabo bemeye gukora imyitozo ya gisirikare, uze si urugamba si barutsinze cyane rwose, kandi n'ingabo mu bitugu n'ubuyobozi buriho, na ba bandi bajya bavuga ngo tugiye gucika intege duhagarare, bahawe motivasiyo n'abaturage. Ahantu wahagarara gute? Ni ukuvuga ngo Amerika ni igihugu kiri kugenda gita icyubahiro ndetse n'ikuzo ku bindi bihugu. Ni ukuvuga ngo niba abanya-Irani ari miliyoni, bajya bavuga miliyoni, niba ari 90, niba hafi aho ngaho, bisobanuye ko miliyoni 90 cyangwa zirenga z'abanya-Irani ubwo bose ni abasirikare. Tekereza rero kujya kurwana n'abasirikare miliyoni 90. Wazabamara ryari? Buri wese wasanze ari umusirikare. Ni ukuvuga ngo abanyamerika bimwe bivugishwaga byo kuvuga ngo noneho bateri yo ku butaka, ni ukuvuga ngo baba baguye, baba bakojeje agati mu ntozi, ntabwo bazahava, kuko bajya basanga buri muturage wese ari umusirikare. Yaparika hehe ngo arwane? Yako yajya aca ku kana gatoya kagahita kamurasa yabonaga ari agasivire. Urumva atari ikibazo gikomeye? Noneho rero ku bijyanye n'ukuntu Irani iri gukoresha utuntu duciriritse mu biciro, utuntu tw'amafuti, imbunda nyine cyangwa se ibirwanisho bita iby'amafuti kubera igiciro cyabyo, kandi bigakora akazi gakomeye kagahombya Amerika ku bikoresho byabo bihenze. Hari ikintu biba bishatse kuvuga, biba bigaragarije isi yose yuko bya bikoresho tugura muri Amerika, ireba nk'ukuntu brandi yabo ya iPhone, brandi y'ikintu icyo ari cyo cyose kiwabo, nyine design yabo aribo bayihimbye, ukuntu igiciro cyayo kuva kera no kugeza n'ubu ngubu kiba kiri hejuru, bigaragara yuko buriya twajyaga tubigura ariko baraduhendaga. Nk'ubu ngubu Umushinwa yikorera igitelefone runaka akakiguhera ibihumbi wenda 200, sibyo? Noneho mu bihumbi 200 ugasanga iyo phone ibyo ikora nibyo wenda iPhone 10 na kangahe nibyo ikora, kandi wayiguze mu mamiliyoni. Ubwo rero byumvikane ko ibyamake mbese ushobora kugura ibintu bya meshi, undi akagura ibyamake, ariko mugakora ibisa. Ubundi bivuze ngo Amerika igiye kongera ifata ikaramu yige cyane, igiye kongera yige uburyo yagikoresha nayo ibyamake. None se nitabikora izabura isoko, izajya ikora ikintu isanga kirahenze ku masoko, izagenda ikore dolari na miliyoni 50, abandi bari gukora iyimwe. Irazwe n'igisasu kitageze 1/2 cy'amafaranga y'iyo ndege. Usange wenda iyo ndege bakoze y'amamiliyari n'amamiliyari irashwe n'agasasu kagura nk'ibihumbi 10 by'idolari, nyine ubwo wenda tuyashyire nko mu madolari. Si ikibazo, ikibazo gikomeye. Ni nko kujya ku isoko, urumva, wenda mvuge nk'ibicuruzwa bimeze bitera, wenda ugasanga nk'iyi tuhere nko kwino mikoro, tubare ko ari mikoro 2, sibyo? Ugasanga imwe ni iy'Abanyamerika, hari n'indi wenda urugero y'Abashinwa zisa zimeze kimwe, ugasanga iy'Abanyamerika igura nka miliyoni 1, ugasanga iyo Umushinwa iri kugura wenda ibihumbi inote ya 5, kandi mwese mwavuga zigakurura kimwe.
ubwo rero Amerika itisubiyeho yajya ikora ibintu ku isi ntibigurwe, bikaba igihombo bikaborera mu masitoke, kubera ko abantu baba barishyizemo ko ibintu byayo biba bihenze kandi hari ibindi bikora nkabyo bya make. None se siyo mpamvu ubona Ubushinwa nyine bwigarurira isoko ryo muri Afurika? No muri Amerika Ubushinwa bubaye, isoko ry'Ubushinwa ribayo ku isi yose. Ni ukuvuga ngo bisobanuye ko ubu ngubu tugiye kujya twigurira ibintu bya make kandi tubeho neza nk'abafite ibya menshi. Rero reka tubashimire mwebwe mwabanye natwe, reka dusubikira ngaha, turakomeza buri munsi uko bukeye no kubwese tubagiza ikiganiro, mbese ubwo nakagaruka ikiganiro, reka tuvuge ngo reka tubisuke ubutaha nahejo. mwari muri kumwe na Justin na umuhereza Fujisoyus na Burishuwadira. ciao ciao.